tutajibia kwa ndugu yetu wenye balituachia ma message. Alors mwanzo tutajibia mama Adrienne, munatuliza aseme kama hairuhusiwe kumtia mtu mikono ya shetani, juu ya nini maandiko yanasema kama Paulo akasema mimi ingawaje niko mbali na nyie ningataka mtu sawa vile ule aingie mu mikono ya shetani. Mamangu shatu kusema kama hairuhusiwe mtu kutengwa. Hapana. Tulisema njoo sababu ya nizamu, juu ya discipline mukanisa inaomba mtu wote mwenye akifanya kosa asogelewe. Acha nikwambie kitu mama yangu. Zambi ni roho. Pana mtu mwenye roho wa zambi. Zambi ni roho, na wakati unatesa mwili ya mtu mwenye kuwa na roho wa zambi, hautese zambi lakini unamtesa mtu. Acha nikupatie mfano. Angalia, ujiulize wakati yenye Yesu banamuletea mwanamke mwenye alikamatiwa en flagrant délit. Maandiko yanasema aseme bakakuya bakamwambia aseme Musa alisema akikamatika mtu sawa huyu apigwe mpaka akufe. Unanisikia vile? Maandiko yanasema aseme Yesu akashutama akaandika. Kisha Yesu akasimama. Yesu aseme mwenye hayafai kufutenda zambi akuwa kwanza kumpiga lijiowe. Acha nikwambie ndugu yangu, kama mubale batu benye balikuwa natafuta penda kupiga huyu mtu majoo ya kufe, hapakuwa nataka bauwe ile roho ya washarati. Kwa sababu gani? Sababu katikati yao pia palikuwa watu wenye roho ya washarati, lakini walikuwa napenda waharibu huyu mtu mwenye kuwa na ile roho. Japo kazi ya Yesu yeye haikukuwa kuharibu mtu mwenye kuwa na roho chafu, lakini kutosha roho chafu kusudi mtu wakuwe safi. Ndio maana Yesu akasema hivi, aseme mwenye atakuwa akaambia mwanamke aseme bashitaki wako biko wapi? Donc mubashitaki yabo Mungu haangalie, Mungu haone sawa vile mwanadamu. Mungu anaona utofauti na mwanadamu. Wakati Yesu yeye aliangalia wale watu akasema mbona huyu mama njoo mwenye tu wanaleta hapa, lakini aba bote wenye kuyala hapa bote wanayala na hii pepo moya ya washarati. Ndio maana Yesu akasema mwenye pia hana kosa hajafai kufanya dhambi. Yesu akajua kama ndani mwao atasisimua ndani zamiri, kila mtu ajue kama na mie hii hali niko nayo, kwa lengo atafute njia za kubadilika. Sikia nikwambie ndugu yangu, wakati inakamatika mwizi, batu walamikia mwizi wanamkamata wanamupiga. Acha nikwambie kama mwizi alikutaniwa na makuta, zile makuta hazitaonekana. Kama mwizi alikuwa shaiba vitu, bile vitu venye mwizi aliiba habirudi yake kwa mwenye navyo. Mara mingi bile vitu binapitaka muzingine njia. Ni kusema hivi, katikati ya watu kumupiga mtu mwenye kuwa na roho ya bwizi, muko pia batu benye biko na ile roho ya bwizi. Yani bana uwa hii mwili lengo shetani ya murekipere, lakini ile roho inabakia ndani yao. Ndio maana nataka kusema hivi, ukikutana wakati bana execute mtu mwenye roho fulani, angalishwe isikuambukie. Lakini acha nikwambie kama watu sawa vile watu bengi muhali yenye wanahukumu wengine nao iko ndani. Niseme kitu, tunapashiwa sana kutafuta jinsi ya kumfanya mtu arudie kwa Yesu. Unaona ndugu papi, ukasema seme kama ubatizo mtu anabatizwa kisha kubatizwa anakuwa mubaya. Sikia nikwambie, wakati roho chafu ama roho ya zambi iko maisha ya mtu, huyu mtu kweli anakuwa anafungwa. Haleluya. Lakini kama ukitaka huyu mtu afunguliwe, acha nikwambie kama haiko kumpatia responsabilite mukanisa njoo itamubadilisha, haiko kumupatia huduma njoo itambadilisha, haiko kumpatia cheo itambadilisha, haiko kumutangaza ama kumuteta njoo itambadilisha. Lakini huyu mtu umsogeze sana, umupatie neno. Ubatizo wa kweli ni ubatizo kupitia neno la Mungu, kwa maana Yesu anasema hivi, aseme ukikunya hii maji itakupatia uzima na uzima utakuwa wa milele. Sikia nikwambie, kama ukimubatiza kwa maji mengi, unaweza kumubatiza kwa maji mengi meiko sawa mwenyana nao. Lakini ukimubatiza kwa maji ambao ni neno la Mungu, maandiko yanasema mtaijua kweli, na wakati utajua kweli, hii kweli itakufanya kuwa huu. Ndio maana maandiko yanasema atakaye amini
na kubatizwa. Yani inaomba uamini bile venye utabatizwa kwao, uamini neno yenye ile ya Mungu. Ukishaamini ile neno itakupatia mamlaka ya kufanyika mwana, ya kuzaliwa upya. Maandiko sasa kwa wote wanaomwamini, wote wanaompokea, anawapatia neema ya kufanyika kuwa wana. Sasa kama ukimwamini, kama ukimpokea, hapana kwa maneno, hapana sababu muhamu fulani, lakini ukimwamini kwa kweli, atakupatia uzima, utafanyika kuwa mwana. Ndugu yangu mpendwa, acha nikwambie, mimi narudilia tena ya kwamba mtu akitenda zambi, asogelewe, asaidiwe, aimizwe, afunzwe upya. Unajua wakati ingine ndani ya makanisa yetu, kuna wakati mtu anaingia mkanisa na juu ya courage yake, juu ya kufika yake, juu ya kuzoea kufika kukanisa, banamupatia responsabilite. Lakini nilikuwa nataka kusema hivi, aseme mbele ya kumpatia responsabilite, afunzwe kwanza, apate mafundisho ile ya chini, ile ya mwanzo, ile misingi ya mwanzo yenye itamsaidia. Maandiko yanasema umfunze mtoto wako maneno ya Mungu, itamtembeza. Mtoto sio wa umri ya miaka chache, hapana. Mtoto pia ni ule mwenye anaamini leo, ni mtoto katika ulimwengu wa kiroho. Inabidi afunzwe, inabidi aoneshe njia iliyo sahihi kusudi asisahau hata katika uzee wake. Mtumishi ambaye alifunzwa katika hali yake ya utoto, wakati atafunza utakomprendre kama kweli huyu alifunzwa. Mungu atubariki sana. Kama mtu akitenda dhambi, kwangu ningalimuomba aimizwe, atembelewe, afunzwe, asogelewe. Maandiko yanasema kama ndugu yako akikosea umuendee, akisikia unapata ndugu. Kama hapana, umuletee mtu wa pili, umuletee cha mwisho, unaletea watatu, ya mara mwisho unampeleka kubaraza. Ndugu yangu mpendo, maandiko yanasema kama Yesu akaacha kondoo 99 akafata moya kwa lengo airudishe mzizi. Ndugu yangu mpendwa, kama kondoo inatoka mupaturaje, inaomba nguvu yote. Donc ile andiko nasema kwamba inabidi mwalimu inabidi mwalimu astie nguvu sana kwa ule mtu kwa lengo arudie ndani ya zizi. Haleluya. Akuta kwa siku shetani yata choka kama mtu sasa no gisi mimi na kuchoka na kurudisha kwa Mungu. Hapana, shakuota mtola mtu mtie mikono ya shetani. Msaada gani? Ujiulize kama mtu mmoja akiokoka, nafsi moja ikiokoka ni shangwe mbinguni. Kisha wewe uache ile mwanya walifanyaka fete mbinguni iangamie sababu ilikosa. Maandiko yanasema ya kwamba na kama tukikosa, ndugu yangu, tunaye mtetezi wetu ambaye ni Yesu Kristo mwenye haki. Uimize ndugu yako, akianguka umwamshe. Haleluya. Haleluya. Umuimize, umsaidie kwa lengo muende. Na ubatizo ya kweli nikikalia sana kuma doctrine. Maji kidogo, maji mingi, maji nini, sijui kwa nini ni ubatizo lakini mimi nataka sema hivi, kama ubatizo ya kweli ni ubatizo wa maji mengi, japo maji ni neno la Mungu. Umufunze mtu kwa wingi, sababu maandiko yanasema na neno la Mungu likae kwa wingi ndani mwenu. Ndugu yangu mpendwa, ingalikuwa heri kama ungalitaka kumbatiza mtu, kumbadilisha mtu. Ubatizo inabadilisha maisha ya mtu, ubatizo inabadilisha hali ya mtu, ubatizo inabadilisha mwenendo wa mtu. Hasa sio ubatizo wa maji, kwa maana unaweza mbatiza kwa maji na hata badilika, lakini ukimbatiza kwa neno na kwa Roho Mtakatifu, kweli atabadilika na kubadilika ukweli kweli. Basi Mungu awabariki. Karibu tena kufuata Efata TV na karibu kwetu ku Go Ministries. Tunabarikiwa sana na nyinyi kila siku mnapotembelea. Basi Mungu awabariki. Amen.